Yes kabisa nizera ko umeze neza nkusuhuza rero ukomeje gutega amatwi CBRS Studio Sport nizera ko umeze neza cyane. Gitondo cy'umugisha rero cyo kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2025 ngewe rero ndi Izabayo David ndagarutse kugira ngo twiganirire muri sport. Ese bimeze bite? Amakuru mashyashya mba nkuzaniye ariko nawe icyo usabwa no gukora subscribe, share kugira ngo ibiganiro byacu amakuru yacu mashya asakare hose ndetse n'icyo wamenye mugenzi wawe nawe akimenye areke gusigara hasi mu bintu bigendanye na sport. Tugendane rero nge nawe buri munsi muha sport. Rero iyo nyiguhaye wikarushaho kugenda neza iyo isharinze noneho ubwo bigenda neza cyane, kandi iyo tubonye abadukurikira ari benshi cyane bitwongera imbaraga zo kugenda dukora sport impande zigiye zitandukanye kabisa. Muri aka kanya rero tugiye kuganira muri sport hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'i Burayi. Ese hose bimeze bite? Hose turatembererayo. Ubuyobozi bwa Etincelle buri kuganiriza umutoza. Uwo mutoza ninde ugomba kuza gusimbura uwo bita bugomba kuza gusimbura rwose umutoza wigendeye bita Nzeyimana Mailo. Ese uwo mutoza ninde uri buze kuba asimbura muri Etincelle? Nawe ndaza kuba mukubwira. Muri Police Football Club umutoza bamaze kuba bamwirukana, bamweretse umuryango. Ese ni ukubera iki Mashami Vincent bamweretse umuryango? Byose nibyo ndibuze kuba nkubwira nkusobanurira njya muri details zose uko bigiye bitandukanye. Ejo championnat yakomezaga APR na Marine, agashya kabayemo nakahe byose baza kuba ubyumva. Muri Afrika, muri Kenya, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kenya FKF Hussein Mohamed yamaze kuba yizeza abanyakenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abagande babiri basinye ikipe ya APR ku munsi w'ejo, nyamara bari no ku mukino APR yatsinzemo ikipe ya Marine Football Club ibitego 2-1. I Burayi amakipe akomeje kwesona muri English Football League. Umukino wabaye nimugoroba. Ese wagenze gute? Muri Espagne ni Super Coupe iriho iravugwa cyane, ibiri kubera muri Arabia Saudite mu kwamamaza igikombe cy'isi kizabera muri Arabia Saudite mu 2034. Ese Barcelona yaraye ibyitwayemo gute dore ko yakinaga na Athletic Club Bilbao? Ikindi kandi mu gihugu cy'Ubwongereza FA Cup iraza kuba ikomeza, imikino iraza kuba iba ni yihe yose ndaza kugenda nyiguciramo dore ko ari mike cyane. N'imikino itatu iraza kuba kuri uyu munsi yonyine. Ndaza rero gusoreza muri cya gice dukunda turi benshi, transferi i Burayi. Bimeze bite? Ama equipe ari kurambagiza abande muri transfer window, byose ndaza kuba ambi kubwira gatano kuri gatano. Ngewe rero ndizabayo David je kugira ngo tumbagezeho sport, tubane muri sport. Iyi channel ni yanyu, ni mwebwe kabisa twayiteguriye kugira ngo muzajye mukurikira byinshi cyane bigiye bitandukanye, ibiganiro tugeza bigiye bitandukanye, yaba muri showbiz, ibintu bigiye bitandukanye biri mu busobanuro bw'amazina n'ibindi bigiye bitandukanye mugezweho na Claire Wizi, ndetse nanjye rero ubagezaho sport n'ibindi byinshi turi kugenda tubategurira kugira ngo bibagereho gatano kuri gatano. Ntimuzicwa n'irungu bantu mukunda CBRS Studio TV. Yes kabisa, ni munyemerero nanzikire mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Etincelle mu biganiro n'umutoza mushya bita Seninga Innocent. Ibiganiro rero birarimbanije kandi genda kugera ku musozo kugira ngo uyu mutoza Seninga Innocent abe yasinyira ikipe ya Etincelle muri iki gihe imikino ya championnat isigaye. Ese bizaba bigenda bite? Uyu mutoza wa Etincelle witwa Seninga Innocent ugiye kuba yayisinyira iki gihe gisigaye, imikino champion isigaye izamufasha kugira ngo abe yakongera amasezerano y'indi myaka. Byose no gutegereza tukareba. Gusa simbuye uwo bita Nzeyimana Mailo ashinjwa gutakazi. Kipe Etincelle ntabwo yamwirukanye ahubwo yataye akazi, bakagenda banamwandikira mu baruwa agiye atandukanye ntagende ayasubiza. Gusa rero igisubizo Etincelle yabonye n'uyu mutoza Seninga Innocent. Ese bizaba bigenda bite? Dore ko na Etincelle yamaze kuva mu murongo utukura, ubu Kiyovu Sport ariyo igiye gusoza fazare iri ku mwanya wa nyuma. Byose no gutegereza tukareba rero Seninga Innocent nahabwa amasezerano mashya ya Etincelle azaba byitwara mate. Ese azayifasha kuba yava mu mutuku? Byose no gutegereza tukareba. Mu ikipe ya Police Football Club birukanye Mashami Vincent ariko kwirukanwa kwiwe byatewe n'umusaruro mubi iyi kipe ikomeza kugenda igira, kandi mu by'ukuri ifite abakinnyi bashya. Iyi kipe iheruka gutwara igikombe cy'amahoro
muri 2014. Nicyo gikombe Mashami Vincent yatwaye, ariko yakomeje kugura abakinnyi bashya kugira ngo irebe ko yakwitwara neza muri CAF Confederations Cup. Nyamara iyi kipe ya Police Football Club nigeze irenga umutaru, ariko no muri championnat twari tuzi ko ariyo kipe ishobora kuza gucalenginga izi kipe ebyiri, ariyo APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ntibyigeze bikunda, dore ko ikipe rwose ya Polisi iri mu ekipe agenda akubitwa na za Gasogi, akubitwa na za Rutsiro, akubitwa na za Tenseri ko yiboneye, ariko atari ikipe yaje gutanga challenge. Mashami Vincent bakaba bamaze kuba bamwirukana rwose, bamwereka imiryango. Abakunzi b'ikipe ya Polisi bakaba rero nabo bavuga yuko iki ngiki ari cyo gisubizo cyari cyiza cyane kugira ngo ikipe ya Polisi ishaka undi mutoza wayifasha muri championnat muri retour. Ubwo rero Mashami Vincent ntawamenya, ashobora nawe kubona indi mirimo mishyashya, byose no gutegereza tukareba. Gusa akazi ko gutoza ikipe ya Police Football Club yamaze kuba ahagarikwa. Ubwo rero Police Football Club no gutegereza mu bandi batoza iri buze kuba irambagiza. Ese ni ndiraza gutoza ikipe ya Police Football Club kugira ngo ibe yabasha gutanga challenge, dore ko yanegukanye umukinnyi mushyashya witwa Byiringiro Rag. Ubwo rero bivuze ngo iyi retour ya championnat ikipe ya Police dushobora kuzayibona ari ikipe ikomeye cyane itanga challenge kuri amakipe abiri hagati ya APR n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko iri no ku mwanya wa 4 irushwa na Rayon Sport amanota 13 yose. Ejo championnat rakomezaga umukino utarakiniwe igihe ni ikirarane cya APR n'ikipe ya Marine Football Club. Ikipe ya APR rero byarangiye itsinze Marine ibitego 2-1 bigoranye cyane. Ku munota 94 nibwo Ruboneka Jean Bosco yaje kubatsinda igitego cy'intsinzi. Ikipe rero ya APR agashya kabaye muri uriya mukino nuko uwo bita Darkonovic umutoza w'ikipe ya APR Football Club yagiye gusimbuza uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Kapiteni niyo mugabo Claude aza yirukanga cyane amubuza amubwira ati reka wikuramo Ruboneka Jean Bosco. Nyamara na chairman w'ikipe ya APR Football Club yari yicaye muri stade y'Irubavu, nawe arabyanga ko uwo bita Ruboneka Jean Bosco ava mu kibuga. Birangira rero Tuyisenge Arsene ariwe usimbujwe. Nyamara umutoza Darkonovic ntabwo ari byo yari yateganyije, ariko Ruboneka yaje kuba yigaragaza neza kabisa umukinnyi utarukwiriye kuvamo, dore ko ku munota 94 rwose yaje kuba atsinda igitego cy'intsinzi ku ikipe ya APR Football Club. Nyamara uriya mukino wa Marine yari uwutakaje. Ubwo rero APR yakomeje kubisatira ikipe ya Rayon Sport, nubwo Rayon Sport kwisigamo amanota 5 gusa. Bose muri weekend baraza kuba bakina imikino yabo, bose bakinira kuri stade mpuzamahanga ya Huye, aho ikipe ya Rayon Sport ku saa 10:30 izaba yakiriwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport, naho Amagaju akaza bakira ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero byose no gutegeza tukareba ni nabwo Fazale hano mu Rwanda izaba irangiye, ubundi tukareba se ninde usoje Fazale ari ku mwanya wa mbere. Ese bizakomeza kuba bigenda bite, dore ko APR irakomeje gukora deal za hatari zikomeza rwose kugenda zisunika gufata ikipe ya Rayon Sport. Muri Kenya, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kenya, FKF niko bayita, Hussein Mohamed yijeje abanyakenya ko rwose biteguye neza kandi biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakire CHAN, igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu kizabera mu bihugu bitatu bitandukanye: Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Iyi Kenya rero yari imwe mu makipe rwose, cyangwa se bimwe mu bihugu bifite ibibazo bigiye bitandukanye ku stade yabo, gusa bari kugenda bayavugurura, kandi nyamara hari n'amastade amwe namwe kafu yamaze kuba yemera. Ibi byose byatangajwe na Patrice Motsepe, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika. Rero kandi yanishimiye yuko iki gikombe kizabera muri ibi bihugu bitatu bigiye bitandukanye kandi kizaba kiryoshye, dore ko cyanateguyemo utuntu twinshi, udushya twinshi, cyanongerewemo ibihembo bigiye bitandukanye bigenda bitangwa. Abagande babiri basinye ikipe ya APR Football Club ku mugoroba, bari ni Rubavu mu mukino wahuza ikipe ya APR n'ikipe ya Marine Football Club. Wo bita Dennis Omedi ndetse no bita Kiwanuka bamaze kuba basinyira ikipe ya APR. Umwe avuye mu ikipe ya Kitala FC mu gihugu cya Uganda, undi avuye mu ikipe ya Sport Club Villa yo mu gihugu cya Uganda. Nyamara naje kureba ku rutonde nsanga aya makipe arakurikiranye, imwe iri ku mwanya wa 8 ndi ku mwanya wa 7, Kitala iri ku mwanya wa 8, Sporting Club Villa iri ku mwanya wa 8. Akaburuko rero ibintu byifashe. Ese abo basore babiri bamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya APR Football Club bazaba bayifasha iki? Umwe no muwinga uca ku ruhande rw'ubumoso, undi ni umwataka karundura uje kuba rwose yereka isomo uwo bita Mamadusi ndetse no bita Victor Mbawoma Chukwe Meka.
Ku mugabane w'Uburayi amakipe akomeje kwesurana kabisa mu bikombe bigiye bitandukanye. Mu gihugu cy'Ubwongereza ni English Football League iriho iravugwa cyane, ni Carabao Cup. Carabao Cup rero ni umukino wabaga ku mugoroba ukomeye cyane wahuzaga ikipe ya Tottenham Hotspur n'ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool biza kurangira ihuye n'uruva gusenya. Nyamara mwabanumwe ikipe ya Liverpool ntabwo byaba ari intandaro yo kuba yaba iriho iragana rwose mu bihe bibi byayo, dore ko iherutse kumenya ikipe ya Manchester United ibitego 2-2 hariya Anfield Road. None ikipe ya Tottenham Hotspur yaje kuba itsinda igitego kimwe ku busa, nyamara igitego cyabonetse ku minota 86 gitsinzwe n'uwo bita Lucas Bergvall. Akaba yatsinze igitego rero cyiza cyane kabisa, umusore w'imyaka 18 w'umunya Sweden. Akaba yaje kuba atsinda igitego rwose ikipe ya Tottenham yamukuye mu ikipe ya Djurgården yo muri Sweden. Umukino rero wa nyuma ukaba uzahuza ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur, na kamaci keza kazaba karyoshye kabisa. Ni finali ya Carabao Cup cyangwa se English Football League. Muri Espagne haravugwa Super Coupe d'Espagne ibera muri Arabia Saudite. Bahakinira kugira ngo bamaze igikombe cy'isi cy'abera 34 kizabera muri Arabia Saudite. Ni mugoroba rero mubabarira habaga umukino ukomeye cyane uri guhuza ikipe ya Athletic Club Bilbao yakikiraga n'ikipe ya FC Barcelona, ariko Barcelona yaje kurangira itsinze ikipe ya Athletic Club Bilbao ibitego 2 byose ku busa. Ku munota 17 gusa Gavi yaratsinze igitego kuri pasi ya Alejandro Balde, naho ku munota 52 Lamine Yamal kuri pasi ya Gavi aza kubatereka mu gitego cya kabiri rwose watsinda ikipe ya Athletic Club Bilbao biboroheye cyane. Nico Williams gusa yaza gutsinda igitego, VAR iza kuba icyanga. Ubu rero ikipe ya Barcelona ikabategereje iri buve hagati ya Real Madrid n'ikipe ya Mallorca, nihe bizacikirana kuri finali. Ubu tukamenya niba ari El Clasico cyangwa se FC Barcelona izacikirana n'ikipe ya Mallorca. Gusa niba byiza ni El Clasico ibitegerejwe n'abantu benshi kuri iyi si ya Nyagasani. Rwose byaba bibaye byiza cyane twongera twirebera umukino ukomeye cyane, dore ko El Clasico eruka ikipe ya Real Madrid yabiriye iri ibitego 4 byose ku busa. Barcelona rero ese yakongera kabisubira cyangwa Real Madrid yaza ije kuba yihorera? Byose no gutegereza tukareba. Mu Bwongereza rero ni FA Cup iri hirovugwa ribuze kuba ikomeza. Sheffield United yazikukina n'ikipe ya Cardiff City, Everton n'ikipe ya Peterborough United, naho Fulham n'ikipe ya Watford ko tuyikumbuye cyane nayo rero muri FA Cup irahabaye imeze neza cyane. None bivuze yuko azaba mu mukino ukomeye cyane zaho ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester United. Ese Manchester United yeruka kubitwa na Arsenal iyisuzuguye cyane ibitego 2 ku busa, izongera kwemera gutsindwa n'ikipe nanone Arsenal muri FA Cup. Byose no gutegeza tukareba, dore ko Ruben Amorim ubushobozi tumubonamo yifitemo ari kuba yatsinda ikipe yari yose mu gihugu cy'Ubwongereza, kuko nkuko yabigaragaje ku ikipe ya Liverpool yateye umupira karahava. Giye mu gice mukunda amuri benshi cyane, transfer news i Burayi. Muri aka kagera rero ngufitiye amakuru agiye atandukanye. Mu ikipe ya Arsenal uwo bita Leandro Trossard ntabwo yishimiye ibyo Arsenal iri kumuha, ibyo baganiriye na Arsenal, ibiganiro bya mbere yagiranye n'ikipe ya Arsenal. Ntabwo yigeze rero abyishimira kuba yakongera amasezerano uyu mubirigi rero Leandro Trossard. Bikomeje rero kugorana ko ikipe ya Arsenal yamwongera amasezerano, nyamara ariko ibiganiro bicyakomeje. Reka tugeze turebe ese uyu Leandro Trossard aremera kuguma mu ikipe ya Arsenal the Gunners kwisinyira amasezerano mashyashya. Byose no gutegereza tukareba ibiganiro icyo bizagenda biduha, tuzagenda tukibabwira neza cyane kabisa. Ngewe David mubabereye muri CBRS Studio Sport, bampabaye kugira ngo bahereze sport update zigiye zitandukanye. Transfer news tuzikomereza mu ikipe ya Manchester City yatangiye ibiganiro kuri Victor Leis. Victor Leis kabisa ikaba iri gutanga proposal ya miliyoni 40 z'amayero kuri Palmeiras yo mu gihugu cya Brazil. Uyu munya-Brazil rero amazina ye yose bamwita Vitor de Oliveira Nunes de Leis kabisa. Akaba rero ari umusore w'imyaka 18 yavukiye aho bita Santana ho mu gihugu cya Brazil, akina mu mutima wa defense. Ikipe ya Man City rero ikaba imushaka cyane, kabiri gutanga bid ya miliyoni 40 z'amayero kugira ngo yegukane uyu musore bita Vitor Leis ukinira ikipe ya Palmeiras yo mu gihugu cya Brazil. Munyemerero nigire ku ikipe ya Atalanta. Ikipe ya Atalanta rero yafunguye ibiganiro n'ikipe ya Brighton and Hove Albion kubyerekeye gusinyisha uwo bita Julio Enciso.
uyu munyaparaguay rero w'imyaka 20 wavukiye aho bita Kangwazu mu gihugu cya Paraguay. Rero amazina ye yombi bamwita Julio Cesar Enciso Espinola, numu forward rero ukina imbere mu ikipe ya Brighton and Hove Albion, akaba yifuzwa n'ikipe ya Atalanta. Uko biganiro bigenda bijya ku murongo cyangwa se uko iyi deal izagenda iba done, tuzagenda tubabwira rwose mu makuru yacu ataha. Munyemerere mbabwire ku defense w'ikipe ya Paris Saint-Germain, mu defense w'ikipe ya Paris Saint-Germain rwose akaba yitwa Milan Skriniar, akaba rwose yaravutse mu 1995, akaba afite imyaka 29. Uyu munyaslovakia rero ashakwa n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza bita Aston Villa. Ese Unai Emery uyu mu defenseur w'ikipe ya Paris Saint-Germain 29 hari icyo azamufasha? Byose rero no gutugeza tukareba, dore ko iyi Aston Villa iri muri UEFA Champions League, ikaba iri no muri Champions Premier League hose kabisa, ikaba ihabaye neza cyane. Uyu mu defenseur rero bita Mila Skriniar azaba yifashe iki? Byose no gutegereza tukareba uko iyi deal izagenda badani, tugenda tubabwira gatano kuri gatano. Bayern Munich iri mu biganiro no bita Thomas Müller rero uyu Mudage akaba rero iyi kipe iri gushaka kumwongera amasezerano mashya y'umwaka umwe azageza mu 2026. Uyu Thomas Müller rero ese iyi kipe ya Bayern Munich azakomeza n'ubundi kuba ayifasha kugeza mu 2026 rwose abone kuba yakwigendera. Gusa Thomas Müller rwose arashaje kabisa, arashaje, asaze muri Bayern Munich, akeneye no kuba yajya n'ahandi cyangwa se akigira nayo kurya amafaranga muri za Korea ndetse muri za Arabia Saudite. Komo 1997 byatunguranye kuba rwose iyi kipe ikina Serie A yinjiye mu ekipe ari kurwanira bita Marcus Rashford, ariko se iyi deal irabona komo 1997 byayishobokera, kandi ikipe ya AS Milan nayo birimo ndetse n'ikipe ya Juventus birimo gushaka Marcus Rashford. Gusa nawe wamenya ikipe rwose izana ibirenze bitewe no umukinnyi imukeneye cyane, ikaba yamwegukana iyi koma rero 1997 ukina Serie A. Tuzareba nibizegukana Marcus Rashford, gusa nayo yamaze kujya ku rutonde rw'ama ekipe ashakisha uyu musore agomba kugana n'ikipe ya Manchester United. Tukiri mu ikipe ya Manchester United na Newcastle rero barifuza gusinyisha umunya South Korea w'imyaka 23 ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain, bamwita Lee Kang-in. Gusa na PSG ashaka kuba yamugumana uyu Lee Kang-in rero w'imyaka 23. Ese ikipe ya Man United iramutse imubonye byaba ari sawa cyane, cyangwa se n'ikipe ya Newcastle musinyishije byaba bimeze neza cyane? Iyo deal nikomeza kuba done, tugenda tubibwiraho gatano kuri gatanu. Aya ma ekipe ni abakinnyi bayifuza cyangwa se barambagiza muri transfer window, ntago ari deal ziba zabaye done nemba kure mu rujijo. Iyo deal yabaye done ndabikubwira nkubwa ni deal done. Ngomeza kugenda mbikugezaho neza. Twa Philogene Jaden Philogene rero uyu mukinnyi akaba azakora rero test ku munsi w'ejo ya medical mu ikipe ya Ipswich Town. Ipswich Town rero deal done. Kunde chapeau kuri Ipswich yamaze kuba isinyisha uwo bita Jaden Philogene uzakora n'ikizamini cy'ubuzima ku munsi w'ejo neza cyane. Bamwita Kanai Chukwuemeka, Ben Chilwell, Cesar Casadei, hakaza n'uwo bita Kernan Dewsbury. Aba basore rero biri confirmed ko bagomba gusohoka mu ikipe ya Chelsea. Chelsea sigaranye nde? Mumenyandikire muri comment kabisa. Abo bakinnyi nabagomba gusohoka mu ikipe ya Chelsea yamaze kuba ishyira ku rutonde. Ese nabaye anayima ikipe ashobora kuba yifuza abo bakinnyi ikaza kuba yabakura mu ikipe ya Chelsea. Munyemerere Suarez rero kuri Bayern Munich. Bayern Munich rero nayo yongereye mu ekipe ashobora kuba yakegukana uyu musore w'ikipe ya Liverpool Trent Alexander-Arnold Tidabo y'imyaka 26. Ikipe ya Bayern Munich rero ikaba yamaze kujya ku rutonde rwabo iri kumutagetinga bitewe nuko uwo bita Joshua Kimmich ashobora kutazakomezanya n'ikipe ya Bayern Munich. Ese iyi transfer ya Trent Alexander-Arnold ikomeje kurambagizwa n'amakipe akomeye uko izagenda rwose zigenda basatira kumugura. Tuzagenda bibabwira neza cyane gatanu kuri gatanu. Kora share, subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere hose hagiye hatandukanye, kandi kugira ngo n'abantu ubashishikaze gukora subscribe kugira ngo tugende twongera abantu umubare w'abantu badukurikira, tunabona imbaraga zo gukomeza kubategurira ibi tuba twabateguriye. Njyewe nari Izabayo David, amakuru ya siporo kuri CBRS Studio TV nakagaruka. Ciao.